Kum gajing perking ya don gibashim kabu bansalan niki masih kebadan jingpang badru ban pet kimi igi kot kislai kebadan kam ha kebasalan niki masih. Ginong kit kam kahnyo terap National Youth Front HNYF Northern Region kili oban bat lai teli kitrok kit masih kibala kit rengkat bat ki kot kislai ki bombiang ya kibala temu bansalan Syarilum Jantia. Kabakam pelengo igi kot keseng HNYF kalong ru bakat bakirang kendrai kini kali kit masih lalapan ban bakini kali kila kit lang ru hendrengut kibar jela. Dah kebuburi ahlor ketrok ya kibaklam da pendap setia ya kejing kemi ibnia ahlor kokot gakia ajongki kini gibar jela la kena oru baki de giba peniat kini gi masih bat ki jurung jumi da kabari aki kali ket masih banlat da kejing syabat haka COVID-19 screening center bat ru haka tenat infiltration kini kitrok red kibakit iki masih ya kibala syabat ha paham maulen ha arpomer ha distrik riboy kide gibadan yau number AS not UAX san ar kendai nyo ML not san kia not sau nyo san bat ML not sau B prah nyo not nrio. Uba Marcos Martin ubade presiden ke HNYF Northern Region uli itu bakaseng hi hadian bakladat penmi hilat patai kubor halor kejing dan kam menlong ki bahusiar halor kejing shalan ki masih syapok gejala Meghalaya hadin kejing pang lampi skin haki masih. Kumta ban pentikna bakan omdan kano kejing peniat BA ni ki masih kaseng kelebuk di kibreu ban pet ngor halor kejing yat jongki kali ket masih haga distrik riboy. Uli itu ru bagi dekot keseng haga jeng pet ngor gi kali ket masih kali obat ikini lightly gitrok belakit klem gi kot kislak babiang. Nergi nongnya ajong ni kali ket masih kali pet i di kot kislak belakut no kitarik bansalan ni masih. Ya ki balayot nak tenat veterinary bad ko office usi meliam. Bad habat tokit ru nak bor ke veterinary ki doktor kila pensyai begini kot kisla balara dekin nong shalan masih kilong shisha ki bebean. Bat ki balakut ke tarik kum ke jingbo tarik dah ki bor ke badi kemi kumbang long ngilap ke kata Indonesia bababun hi kali ki bawan lembang asam kim chudon kot selagi babiang na kaliang jong ka veterinary department na kaliang jong si melem bai bidem ke jalan but kabak mandu bapelong ngi bangin cek iki masih malada department kan ka veterinary department kan aibu ya ka physical fitness lai pun baik bat ki brew ki badi pek yo kena para mangi ingin cek iki masih ki don em ki masih ki ba pang suka kali malada ngilap bakadon jipang ngin IT sukar bahkan sumar badagala sumar pan IT be sitra kata gini gaji nakal yang sungi ke ngidon ki nak menta kalawai jong ka jogari dik namta kalawai jong bang do te kamut boang bang iwan hang ne bon ho kejat ino ni kum seng malang ngindon ya kata rei iwan hang ne ni kamlo concern ya kejat ben reu ni kamlo concern ya kinong bam do jong kejela kino badan cikli ban pelaj masih nanti nak na para sobha perkhat lem ko nam da jungir ba ho ngi ong ba kadai ka business jung ki ban nginget ba ka bide ka business jung ki wat klet pat ya kejat ben reu wat klet kinong bam do ki jung kejela ka jungi kebasul mo kolong ba nakaliang di doktor kiai ka medical certificate madu khandai terai mo te menta kala di ka sau terai te ka penlongo ingi pat ya ka jingyo jong kine gibreu yam ka sau terai ya ka jalan rupat ke te ngi haben kli nakaliang di manan balai ki wah kiai advance ka medical certificate but balai pat mo hagji isya ba kiladi bandon hangtai lese ong ba kilsu ai mala te bat ni keliru yo si melem lala kadai nak office ngo biduk ka salan udin batay ni te hato ngi nimbu jingkli bakane kayo kolong boroshi benai ane man keskilan perne kolong bai sin studio ko mujulong muncul te ngila ai ki kali sya ki pulit kelawan sim bat ninget skam ba ki pulit kentrai hok bat kinai gaji bilang bat ni kenapa nginyo macam tri kamar itu yang jadi nakaliang keseng kal penram jor ya kejeng le abean jiginong shalan masih kamtam halor kejeng penrung tu wat ya kibar jela syaka jela kaban buah kejeng mas kadai akabai kejeng sapriang ka kelam COVID-19 bat nakaliang keseng hi marmar kala pentip no skibor pulit kebernihan bat kumju igi pulit ke infiltration ban chimti kini kibar jela bat ban penpai biang yaki syaka jela asam bat hak juga por ni soban peram ya kini kibreu ki ba so what ni tangi masih ki supply what you brew ki supply mo menta ki kini migration
kinong warnu tu mo ngilap yang ini kilai teli kali kaba pun longo engi kada boro si sngi kine ki pri ki ba im sngi bat bosu tenar ban penpas wat ki masi wat ki dekharu ka jelaji kan jayu ini nah aso pun orang bang tentu ki perlok ki nong kai masi lade ki nong ada lagi bom nong ada belum adkar mo belum adkar ba buram